masan hitabang ni tha phai mu sa pathin thangwa dam halang chang hi chi cookie history channel ne we haw yo si na chung chi wa ka ki pa na kan phungin he tuni ni khwai si no muk che hil hin hi chi popular government hong ki form ji a cookie cha te deputy cm hin chang le cabinet post ni hin kila ji wa hi chi am le thum ho chunga hi lung thlai mo na ule chang le delhi muna hi chi popular government hong ki form do na ding nga ki hun ho hin jam san chong le ku ki te ki lul na written assurance chaw lowa ke ho hi cha pan kala thi lu de he ti hin din pi ho hi chi thu te ni lep tu na e ki phin nau chong le ilung nat nau le e ki pan ho thu hi cha ku na khil na dinga hi chi video hi kan siam he hi chi government hong ki form ti le hin ken jong video kan siam wa thei pun he a hin tu ni hin kan sim thein chong le thula la jong a hin a bangin adi cha no hong ki do the nei le hita bang ki pa na the nam pia dinga hin bol do pu paulin lal hin pu let jamang hin pu chin lun thang hin kyong na chungwa ka ki pa na kan phungin hi chong le nam pi lung net na ding hin bol do pi nem cha hin chuyang le ngul sang lul hin chubana alem khaute hin no thum jang na ki tha gyal ding win tim na kan nei ken en he chi video hi na mu su kai du ka kin e min he chi chubana hita bang thil hi pi ti nim ham ti al hin ke site hin chubana ku ki thing noi so group mo ke anu le ju pf hin ku ki em le ho hin goti muna wel zat bam khat ani kyo hin em hit sia kuna direction khat hong jia le hi chi government popular government he phar izat bam khat hong ki form ding heta mi pin ni vet ji hi chi se len ne kyo jiu hi ai jong let a chai na khe an ho ne kyo na u che hi le hin adang ai pui hi chi no ki ti thei pui em le khat hi win politician khat ni win ama wang indirect nga noi ti diu hi hi chu written assurance amalabu ka support de he ti che hi hi chi mi thum dingin ke pal na hin mi thum dingin nam pia dinga promotion hong su ta ni dunia he chi ke siten hitabok no zaw na mi pi thalang ni win cso cookie in pi ai ha ale Paite tribe council hin chong le martia hin kuya hin ai cho yu si ke khaina nahi tawin he cha na hon a pha pen ninga de ngai tu chei le chun he chi written assurance a chu thang kam ding ti pa chu chong le kenu spokesperson dr chelin in jang he chu direct nga no ti sa nga chu he ta ti chu phazoi ti chu hi he chu mail he te hi ri honi ti tham de ham til le agul jong thiding amol jong banglo ding ti tek ti su po do de he ti pa chu hi he chu no na sei wen confident nei tan na sei wi ai wa nga tu na he application hong chi pha na he e chan ge ya nam pia dinga ka na le lungjin na chong le ki to kha na ki su kha na hong su ki ding tam ti pa he he chi lai ka he in ba tu pe ke du chai tan he aji chu tu ni khwa hin mail he tia ding zo a chu agul jong thita abana amol jong banglo ki thi kha do cho ahong ki le pi ta nai le hi cha hi thing noi hon afa pen dinga ni ngai tu pau chu ji chu phajo ki ta lo chiang le ke si ten jong a hoi pen dinga ni ngai tu pau chu hi chu i decision pau chu immature and hi khan hi chong le tu ni a hin hi chi ke si te le ku ki thing noi mi ho jong oi mo am kit lo na chai le chun epg ham ti le mi izat bam khat ga chi la a chu pulet jamang hin pu paulin lal hin chuyang le pu chin lun thang hin amo si chun decision nam pi mina kila pa chu amon a pe cha yi wa chu written assurance lo wa ke hon hi chu bol thei pu nge ti wa chu hung ki jam do wa chang le ki hun aung zaw lu hi la in lam hung le lu no hin yon jong pa cha na sang pe ne pa cha win chong le low pi te in hi chi amon delhi muna manipur assembly to aga ki fight now je hon
lop na khat jong che nei ta wen hi tu nia hin nge sei nom che le ke jet sin jong ku kiem le ho hi resignation bolding jong hi ti jaw hi ji chu hi chi hi ki bol han lang by election han lang le anjo le kinung kai pun te ti jong he adip dam izat bam khanum hi ti ai ya chun abon wa zui thi ding pe na he thu phun nei ji nga yen jong le ku ki thing noi hon jong zong ke ya amo weakness by in head wa hi chi hi ta ma len a ke khat du da pun te tin head wa len jong ke an hon jong na ni bol ji du che hi tu ni ni khwa hin front line a gar sa hon jong lung lut tan sat win mai le te chunga hogam ong kal gut sit nu le ile no la thewin hi chi banga chun media la nga ho han lang chong le social activist ho han lang lam chum chu mayong cs hon hi ti chun mai le te chu ki don put pina ai ha le na to na ho ki din te pina chu phat juk sin in pi ju win hi tu ni ai hon em le ho in a fighting khat chu am tan hi cha chun em le thumin cabinet post with deputy cm chu hin kila uyang la hin em le thuma ma hin hi chi amon bold decision ala wa hi chi kho nam pi kilul ne ta amon jo wa noi he na hi chi izem muk chu mi pin itup mu chol ku ki ten i deu ku ki ten i dalu atuma ki wai hom na hi chi movement pau chu amon hi chi central government he na chu a hin vet sa wa a hin su ging u chei ta hi tunia hin oi pinem cha hin chong le ngul sang lul hin chong le alam khote hi security falls on i chan ge ya hi ne nu avian jo ding jong ai pon chong le hi chi no na to ki ti hi na zat le na nam na phung mi te ding a jong za cha num ta hin hi cha hin na hon jong tunia hin hi chi popular government ki form na hin mi hal khat nin em le tam ta ni yong chi po we adang si sin din khat nin ding han lang yong le chun a vietnam hi la yet no ho jong he chi ka bol khil ta we ta mi pi ko ma ngai dam nan ki thum ba he chi ka khil ta we lung sit ten ki ngai dam mu ti ki hon jong hi ta bang pot follow ho hi nam pi ki lul na chu ki hon jong zui ta we nge kan da la di wai tai nan ti wa len tu ni ni khwa hi thil khat ni hong ging do ding hi ama wa he chi chu na bol no mi wa le pathin lam chum chuma he chi em le atam zo hi a hin man cha na a hin to pe ding chu hi ama wa nang ho le nen sung mi te dinga khunung ge ya ki do do na jo hung hello ding hi pathin subsidy chan na diu hi hi te ai a chun na hon jang mi pi ki lul na pa kya ja si to ku ki thing noi ho ki lul na pa he em le ho to na ni ki lul na pa he hi chin hon jang a tha be a hi chi lam pi chun hen zo ding win tim na kan nei in he chong le tunia hin ko ki ti chi hotin ko ki zo ki ti jong le wan lam kalanga thu su o jong e wa na le ki pa na mo mong ampon chong le kam pu philanga lam kalang tabang bol nge ti jong le u pu thelo am ho jong alung thimo na ma ma hi tunia hin email ma u chu dak to lam tin thangin ani sei banga cha ni khat long su do ding he ti chu tu ne hi la wa hong su do ai ta buin he chu mail hi te hi e hodinga melma am ho le le chu han lang la hin front line ni nei wa buffalo zone nei wa hi kui ma hong lut ta lo i gam sungo boi lo ding hi tu ni ni khwa hi e ho ingol the thu wa mail hi te to avela chen khom ki ting i ngai tu na pau hi e ho nam pi melma i hong su khau hin tu ni na velin no mei ki su se ho i chanu teo i su pi mong mongin gel chi uhitin akiwa ki kai ho yong gel do ki no hitin chong le alol ki ten ho yong gel do ki no hitin ui cha wo cha bunga milham ki jep li ho yong gel do hitin chong le phai sunga in le lo khyal ho yong gel do hitin he cho chi ho cabinet post ki yong he chief minister post tu yong le wan phai sunga
in man tam khat le yong chu hi chi i tu sung wa chu sado jo ding yong hi po win tu ni ni khwa nam pin gim na hi chan ge ini so pa he chong le man tha na hi chan ge hung lung ana lung pa ho he ki tom la na ni hu tin tu nin jong e hon Manipur Assembly su ke na ding mai lei te government din do thein lo ding a hen ki hok tu hu tin thing noi ho jong tu kho mo hu tin chong le lungyal ni kho mo hu tin tu ni ni khwa he e ma phung interest pa va loading e ma mimal interest va loading nampi interest a he nai to de hin chong le hi chi ka bola le hin nampi adinga ma chal ne ding hin hi chi ka bola le nampi adinga min sit ne ding e ti pa he tu nin gel do witin chi chu iki tim da hin chu kit jong le tu ni ni khun nampi kilul na iti pe anu chu return assurance pa chu awelin gel do kin hutin hechi mail he government khatwe akitung do tabangai bolwa abana hechi din mun ho chu thupi ta a i hinda la wa yong le e hodinga thilpha e hodinga min phat ta hin hechi mi pi in sung mi chong le izat le nam mi to izat le nam mi to kal se ki ba lungput ki ba na ding ngai to hitin tu ni ni khwa na hon hechi kezet si hin em le jo si hin chong le thing nui thalang ho to hin na khiu na pau hi na zui hi wa na chi pi te te wa len zat le nam ka hin izat le nam sung wa hin ki bung khan na phung le changa ki khan na yong in nei dingu chi le nam ka ai hal tribe ka ki te wa jong hi ki bung khan na hum kit ding hin chong le izot diu lam pi isu sau be diu hi a hin tu ni ni khwa hin thil dang jo si a phatan hi chi em le ho si si aga nat pho si si hi chi po so he nen ot do wa resignation nen sewa chu ba na hi mi pi to ki ho to a complete resignation hi chi po sa portfolio ki hilo chong le hi chi em le hi na akuna hi na ki resign thi wa yong la chun aphachi akhat nam kit na la yin hi na ki resign wa hi chi member hinglo wa amma by election ho ong ki tha bol dinga yong le chun hi cha ayong chu e hon no ma chu phatia na ki son diu hi chi za le nam ngai lut na ja la no hon post sacrifice nan bol thi wa le chun hi chi me le government ta lu na hi a le chun khat we hung ki na khat we hung ki tha pat ki dinga yong le hi chi pha le chun kui ma na sumil diu yong lo ding hin tu ni ni khwa delia pa na hung ki le em le thum singa na pa hin hingli ma hin sai ko na pa hin amona se na win ka to dinga lom ka to hi ti non jong na to dinga lom na to wa le hi chi ta bang chu me le te dinga amo dinga ti pal na lin ta hin chong le tu ni ni khwa hi hi ta bang nam pi kilul no he na hon ignol na bolwa na chi pi wa le inam ba dinga ki pal na ki bung khan na hin to lam ka sunga buina suthip ding hi alam khaute hin chong le ngul sang lul hin chong le kang pu pilhanga mi pi lungnet na suthip ding he oi pinem chan hin no hon jong he cho he na zat le nanam na ngai lut ding hai me le government chu na ngai lut ding hai na zat le nanam thing nui ho chong le CSO lin pian ke jet si ho to nem le chen khom pi ho to na khiu na u na zui ding hai chong le party in prisol na pi pau chu na zui ding hai nam pin tres ana na to diu chu na hlan diu hai no ho mai le ki na no ho interest adinga no lit na ding le no lal na dinga na to diu ham ti pa chu no na hlan u ngai yin tu ni ni khuwa hin Moldekayan estal leng nu ani hu na bang chun hichi nangma leng in pia ma na zat le na mi te gel do lo hephalu hila nangman pan na la he ale lam chumin juda mi te chu pathini nin hin hu do nan ti ama wang nang le na pa in sung mi te dinga chu hamsi na ding he ti banga chu tu ni ni khwa hin no ho chu langa chun dan win lang hiti chun ki sabu yong lo chun inam piu hi pathinin lai hu te pathin
nei lo te to milim ho te thil ho te to isu khanuai tan lam chum chumin i hu do na diu chu hum tho tho ding hi ama wang tu ni khwa hin non jong hi chi zat le nam ga la hin thal choi hon mei thala mei thei te ka ma chong le cs hon lam chum chuma igan thiu su be na dinga na to na te ho tu ni khwa hin a chai na ke ya hin na hi la hin total separation ni chi na ding wa em le hon na na to ding pa ho hin chong le tu nia cabinet post or portfolio ho yot do kiu hilo hila kilung khat ta separation i chi na ding wa final mo ngita final phases a dinga he hon hi chi manipur integrity isu ke ding wa le chun manipur member of legislative assembly he ke ho kapan thilo de he ti pa he zang ke ya hin sei dingu chong le hin government ni cha a chu lunga ni khial he a kit pha le election ngai ngai a chi sa kit jong le hon jong itiat kit tho dingu chong le manipur government ki ti chu ding mo tu mo a il ha de chu ikinu ai te bu hi ta chu ki vet pi de hi chi chu ho dinga thil pha pen chu hin tu ni a hin a ki chum khan sa hi ta win a ve la gal hai lu na a ve la phai sunga ho chi yong le wat in le lu chong le mi a chiang za anum za dong chu nung thi ding yong hi te pu chong le a ki su se ho yong chu ki sim pha thi ding yong chu ai te pu chong le hin khu ho yong chu a ki kai thu thi diong khat cham pu ama wa tu ni khwa hi izat le nam mi te i ma chahi lo ki bol pe na hi ho jong i ma chahi lo win ki galo hitin izat le nam mi te to thu khom ta hoti ti chu hin tu ni khwa kang pu philang ho ke pa na ding hin chong le lam ka lang ho ke pa na ding ki he chi em le thum ho chung han amin chong le no ho he chi cabinet pusa kuna resignation na sia diu ba na chun em le pusa pa na ngai cha ni le resignation na bon wa na sia thi ding wa hin tim na kan ni ka ki pa